بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بينر وباور من دنهيجا ودلال أفدم وحمود ميوه بخير وخشيب سلاب خدا للسر وبن بناذي خداي دلوفاني دلوفين أم داست بخلك كنوج برنامج باوري وجفاق دكن بلي بجدار هيجا ودلال الطماشفاني روج آفا تيفي مجارة خلقا ما لسر زماني نفرتو كينداريه لورا اف زمانايا دبي سدما قوبرا ببادج من برا دبي سدما قو جفاكي هف بلادك دبي سدما قو جفاك تمام وكا دجمنا بتشعفرشي بذكرشي بحفدورة جي عامك قالوا افقوتنا يا شب اندوراويه شب اندوراوي لسر آستا كسايتي هروها لسر آستا جفاكي مجارك برفرية امي فان برسا جميفاني خلقا خو بكن ميفاني خلقا ما سيداي ملا باسل ملاي مزقفتا غيبي أمجير بيجن تبخيراتي برنامج السيدة وتسرسرة وسرشافاتي وتعالى خريب دي وسلسلة وشعبية تاج وقل خدي تعالى ربي مقامي وبرنتكي أزقلي كيف خوش ميل وبورا حازرم وكا نجارة بيشيا خدي تعالى خلقا ما رونيبكي بزانبوني وخدي تعالى باشتي وكافية وكذا سزماني ما بلابكي ويقلكي بخير سيدة ميفاني ما إددوا ما مستا إبراهيم أسعد ريفابريا كونغرا إسلاما ديمقراطي أم جوياري بيجن ما مستا بريس خدا قدر وقيمت تبخيراتي برنامج ما ويتصال بخير خدي التابع سباسكم سيدا بلي ما مستا أمي جبات دس بي بكن بيقومان زماني نفرت كينداري جحر وقوما دس بيكا خلقا خدا جياني زمان دبي سدما يا برا لدجي برابه جفاق جهف بلابه جفاك تمام بذكرشي بتشافي كينداري لهفدو طماشة بكن ببافيكا وي بيفاي ان وي خطابة نفرتي ان بوي سدما وي زماني كينداري قالوا اف زماني كينداري شاوا رولا خو دليزة داقو جفاكي جهف بلابك وتيك فببه بلي جارك دي سلاف ريز جواره ج ميفاني وي هجاره جت ج بينارين قنالاوره بري سيداي هجار راستي دمام تيكم فين بجاره اني بجاره زماني نفرتي طيبت ام دوان روجي گويرو ام جيان دكن داغم تيكم كوراهي وغرانيا چوا و رولك د پرچپون و ام بيجن جواكا جهفدو قدك دوري هفدك دجبري هفدك دبيم هنكي وگرن راستي تاريخ ديروكا جواكبونا بچوا بهفدور جيان كرنه جواكبون ديروكا خود يك سدمين گوهشت يعني بيجن جواك شي ببن كومبون شي ببن اف جواك بسر هفدود ورن هر وها جواك بنا بهفر جيان بكن كيلكا هفدو دانوستندن بكن هيا ام بيجن او تيكلين جو جواكا اشتبو هفدو ناس بكن بيناسا و داناسين و تيكلين جواكا بهفر زمان بو يعني يك سدمين گوهاتبو چكرن زمان او استنگي و زحمتي و قطبون و دوركتنا هفدو بريا زمان هاتي چاره سر کرن بزمان هاتي هفدو ناس کرن حتى او زانست او تيكلين جواكي باوريين جواكي ايش و آزارين وي جواكي بريا زمان هاتي زمان اني بزمان هاتي داناسين هاتي ايش و آزار خو بويرنگي اني زمان هر وها جواك دورا هفدو
بزمان هاتیف کۆم کردن لێ چ زمان بوو ئەو زمانێک گۆکاری بوو جڤاک کۆمی سەر هەفتوو بکەن زمانی مرۆڤاهیە زمانی civakbûnê zimanê got ev civakê got dûrî hevdû dixin carekê din biriya wî ziman ew kiryarên got civak dûrî hevdû dixistin biriya ziman dahatin gel hevdû yani veya rastiyekê di dîroka mirovahiyê di got merov bigire dest heta roja îro ew ziman hatî meşandin yani heta şer û pevçûnên got derketiyê bi çi hatî çareserkirin wî zimanê got tiştên hevbeşê û got civak gîhan dibûn hev li ser wan tiştên hevbeş karîbûn bi wî zimanê hişmendî û aqil bigînin hevdû. Lewra em bêjin ziman rolekî wî esasî di gihîştina civaka de gihîştin û çareserkirina pirzgirêka de rolekî xwe yî pir giring heye. Heta em bêjin ziman yek ji nasnameyên got civaka de din nîşandan ew civak pê hatinê nasîn jî pê hatinê danasîna xwe jî kirine û heta roja me îro hatî. Lê di heman demê de ji bo desthilatdara yan em bêjin ji bo xizmeta hinek bercewendiyên hinek kesa bikin yan bercewendiyên sîstema bikin yan bercewendiyên daxwazên şer û pevçûna bê kirin ziman jî hatî şoxlandin. Lewra jî em ji wir jî dibêjin zimanên tundiyê, zimanên nefretê, zimanên dijberiyê wekî weda xuyanî kirin. Ev zimanê hanê ji bo gûrbûna di nava civakê re ji bo dijberiya di nava hevdû de rolekî xwe jî hatî lîstandin. Taybeten vê sed sala 21 de bigirin diriya taybeten bêjin diriya ragihandinê de nava qada civakî de nava ragihandinê de rolekî xwe yî pir esasî di tûjkirina wê civakê de û geşkirina şerkirinê rolekî xwe yê esasî di nava civakê de hatî lîstandin. Lewra em dibînin di rojalata navê de taybet vê buhara gila de dema hatin dest pêkirin ji bo azadiya xwe ji bo xelaskirina ji wê tundiya golser wan û vê sîstemê gotin dilser wan hatî çêkirin ragihandin ji wê rolekî a got civakê ronî bike yan civakê ji bigîn hevdû rolekî tersî wê lîst bi zimanê tundbûnê ew zimanê hanê hişt perçebûn nava civaka çêbive hiştên ew civak hanê perçev yani em bêjin wekî tunokekê kevir bike wilo civak perçeb û dûrî hevdû çûn encamê wî xîtab û wê zimanê got hatin şoxlandin yani zimanên desthilatdarayê ev zimanê desthilatdara ji bo muxataba yani ji bo bigê hişmendiya civakê biner civak her civakek xwedî xîtabekî xwe heye yani hin civak bi zimanên mîsolojî yan zimanên çîroka tê fêm kirin hin civak bi zimanên dînî û olî tê fêm kirin hin ziman bi zimanên felsefiyê zanistî feylesûfiyê û dema demê de zimanên zanyarî jî heye. Lewra di nava ragihandinê de vê zimanê zanyarî diriya zimanên cûr bi cûr dihatin şoxlandin. Taybet em bêjin rojalata navîn xîtabê got dihatin meşandin xîtabên dînî ye, xîtabên olî ye. Ji bo got daha rastir bigê civakê ew zimanê got bê şoxlandin zimanê olî ye. Ew civaka hanê bi çi hişmendiya wî ya istiqbalkirina wî yani girtina vê zimanê hanê biriya çi biriya zimanê olî ye. Lewra lorekî xwe yê esasî dewrekî xwe yê esasî got em bêjin ji bo nava civakê di vî zimanê hatê bide şoxlandin zimanê ol hatî şoxlandin. Mixabin ev zimanê olî vegeha bi awayekî ters hatî şoxlandin. Yani ew rastiya zimanê ol got civakê kom dikî ser hevdû civakê dûrî agir dixe civakê bi hevdûrî jiyan dike bu zimanê hanê ere tersî wê zimanê dijberiyê û zimanê tundekirinê zimanên nehevdû pejirandin û qebûlkirin hatî şoxlandin û ev veguheriyê li ser nava civakê de bi şêwazên êdî hevdû tune dike û qur dike û gihayî asta got ev zimanê got hatî şoxlandin ev civakê perçe dike. Ji ew nirxên nava civakê de ew nirxên got civakê digîne hevdû ew prensîb û sincên got wê civakê hanê digîne hevdû bi vî zimanê gotê şoxlandin dûrî hev dixe wê civakê perçe dike lewra ew civak namîne heta em têgîna civakê lê bike. Dibînin kesayetên dijberî hevdû şer dikin û êdî hêdî bi demê re ew dijberiya gol hevdû re di hortê de namîn û ew civak tê qirkirin û ji horê tê rakirin. Yani li gor got müştefêm kir her yekî xwe bi awakî digirin
وهول دن قوفي جواكي جهاف بلا بكن چه زماني قو كاربن بچه زماني قوفي جواكي جهاف بخينن بكارتينن بله ووي زماني جي نلقو راستياوي بكارتين وقو تمينا كاني زماني أولي نب راستياوي بكارتين لقوري برجواندية خواه بكارتين كل اوادر ديوا قوفي جواكي جهاف بلا بكن يان وي جواكي تمامي جهاف ربكي وكا دجمن بله يعني راست يعني دما عم دبيجين استغلال دك دي شغلاندين زماني جوهنه يك جوان زمانه ما كما ببحث زماني يعني خطاب زماني اولي كر جبر رولك خو باندورك خو نافا جواكي ده هي راستي دما يعني سيدايك ملايك زلامك اولدار دما نافا جواكي تي اخافتن گوهدار کرنا جواكي يعني بيجي گوه جواكي فيدي گوهدار کرنا وان پر هي لو راجي او د سيستمين د سلادار سيستمين هاگامونيك يعني بيجن سيستمين ابر جواندي باريس دو خوازد نافا جواكي دي تشتين گود خوازد بدن مشاندن بريا وی زمانی هانت خوازد پرچبونی بده چکر نافا جواكي دي اجبر وجه ایرو هم دبینن دوی او پرچبونه نافا جواكي دي مثلا جواك د آلی جواك بونا خود چوقاسی خورد بو د آلی زانیار ده بلکه او گوه گو بعلمي بزانستي بفيلسوفي بفلسفه قداري بك تنهي لجوه جوه دارت كي جوه خطاب وزمان اوليه لو راجي دخوازه في پرچبوني دوي الين هاند ناوجواكي دي بده مشاندن يعني مرو كار بيجي باوايه كيدن شرن تايبت زمان گوتي شغلاندن زمان شر تایبت گود ناوا جواکی دی پرچبونی بده چه کرن اجا دوی پرچبونی همو آوای یعنی ببینی جواکا که اول داره ود آلی اول دی پرچبونی د ام بیجن میناکم بگرن دست اولا اسلامی گود ناوا اولا اسلامی دی پرچبونی دریا مذهبین گوهن بگرن دست یام بدریا باوریین گوهن ناوا جواکی دی بگرن دست هر وکی دی ناوا جواکی دی بینی جوربونا پیکاتین هنه و پیکاته کل سر پیکاته کی بگره باوریه کل سر باوریه کی بگره ناسنامه کل سر ناسنامه کی بگره و ناسنامه هانی بوی زمانی دگره و هنبری وی جواک هانی دده شغلاندن لو راجد ناوا وی جواک ده زمانه کی سردست سر زمانه کی بندست دده شغلاندن جواک کی پیکاته کی بچوک دکی پیکاته کی مزن دکی باوریه کی ناوا جواک ده خرا دکی باوریه کی دده پیش اب زمانی هانی ناوا جواک ده demek او جواک بو شو دمام دبيجن جواك يعني بكومبوني تي جواك بكومينال تي جواك تيجينا جواك تي شغلاند لي دما زمانه كي تي شغلاند نافا في جواك دي غورد كي او كومبون او جواك بون نامينه او جواك هاني تاني دميني جو يعني پرچبونه گود نافا وي تشكرن اجا انجخ بوي دجبريا جو پرچبونه تي شكرن و جواك شهر دخه راسته امي كيليك هرن با سيداي ملا باسل پیشوای مزگفتا غیبی شخو سیدا مشترگو تفخیراتی لگوری گو ما مستعانی زمان قالو نرينا اولا اسلامي دفيا كده چه وهروا چما ترسين لسر يكيتيا جواكي هي دماغو زمان نفرتو كينداريه بكار به بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا نافي خداية دلوفاني دلوفين وكا إنسانك أولدار ديندار وكا قوشاوا مش قرآن بيروز قرطية وج هر كتب خد تعالى جزمانا داخستنا وكا شاوا خد تعالى سورة البقرة دا صفحة 20 هذا وآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله أم يعني فرقين آخر نقباء إنجيل القرآن وتوراة وزبور ده أم فرقين آخر نقباء بيخنبر ده أم بهوريه بهر كسيد كن هاجر إنسانك بيخنبر بي أو فيلسوف بي أو حكيم بي أو زانيار بي أف تأثيراوي المجتمع وجواكي تشيا أوكي بيخنبر عليه الصلاة والسلام دقو من آذى زميا فكأنما آذاني إنسانك يقو خريستيان بإيشيني يهودي بإيشيني يزيدي بإيشيني بمعفو بحقوقو بيخنبر تيشيني أما هرنا إنجيل كديك يعني الفدري بهوريان بإنجيل هيا إنجيل بيروزا الباخودية إنجيل المسيح عليه السلام دبيجي فتشوا الكتب إن كنتم تظنون أنكم فيها حياة أبدية
اگر تخوازي بجيانات فتشوا الكتب. إن كنتم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية. أيوة. والمسيح عليه السلام رمز السلام، يعني بيجي إن لطمك أحد على خدك الأيمن فأعطيه خد الأيسر. حقي إنسانك شقامك دفير ويدار ويديج بدي أف دليل إن إنسانك قالك سماحة وعفو ومصنعي برتبك برندة باخو دي حياة كاري فيك هاريبك. يعني المسيح عليه السلام بيجي يعني الكلي الذي تكيل الناس سيكون لك يوما ما وصايا 10 هيا بيجي لا تقتل، لا تزني، لا تشرب الخمر، لا تنظر لامرأة قريبك، لا مضاجعو الذكور، لا عبادة أوثان، بيحب عدوك. تصور يعني مثلا بيجي حج جمني خبك قالك جرينجا الجم والدارة يعني جامي وكنيسة وكومين حموهات نجبو ملت بجينا هبدو، يعني يكري بازا يك منهاجة يكري جبو تشيا جبو قرتنا ملت جبو ملت جبل نبي. يعني شاء خذ تعالى بيخمبر شياندن شفانج ملترا، يعني كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فجاء أم حج مسيح تكن نفسه خو بيتر، شاو أم حج موسى تكن نفسه خو بيتر، حتى أم بقرنا ديانتا يزيدي أوجيك مثلا زردشت عليه السلام أوجيك زردشتي يزيدي بيخمبر واتنا مجم شيخة كي شركة سي شامي خون قوت أم زردشتي بيخمبر شاو خد تعالى قوتيا خد تعالى صدو 24,000 بيخمبر شيان الدنياي. خد تعالى قوتيا ورسل لم نقصصهم عليك. قالك بيخمبر خد تعالى بحساوة نكية قرآن ده أو جي هجر فيلسوف بي أو بيخمبر بي فرق نينا أما جي تشتكي باش قرن مثلا دبي فعل الخير متعة وليس واجب، دبي قنجي كيف خشية نفر تسر إنسان، دبي ما في ناس كي ما في آزادك هكذا تخازي بإنسانك حر بعيشي آزاد بعيشي دولتات حر بي حقية ناسك ما في ناسك ما في حقية نابك جنابي خودية بجا يعني إيرو مسؤوليتا شيخاء وكتب باباي كنيسة وسروكي كومينا نفس مسؤوليته لازم حتى جواري حاجة كرني بلاكن وقت شاوى سيدنا عمر رضي الله عنه تقول البر شيء هين وجه بشوش ولسان لين. يعني نارينا أولى إسلامي زماني نفرته كيندارية ومترسين جهاف بلاكرنا جيفانكي أما أولو بدقوتنا تكاري باش مربقوتا باش بو بلي خذ تعالى بيجي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا تنازعوا فتفشلوا ويذهب ريحكم. نكم نقرك هفدا جدال ببري ببرنكن جود لي وجبنا مني والنفشتن قوتا ونشكي. يعني حتى موري مثلا وكا إنساني أولدار ديندار لازم أم ملطيخ وبقي إنها هفدو بحاجة كرني وأشتي وكا شاوى خوي تعالى بيجي صلم بيخمبر بيجي عليه الصلاة والسلام صل من قطعك وأعطي من منعك وأحسن لمن أساء إليك واعفو عن من ظلمك. يعني إنسان نوي جمته رجمي، إنسان إخرابية بتبكي قنجية بيبكى، إنسان يقو ندي تبدي ده، إنسان تعدل تبكي ويعفو بك. خذ تعالى القرآن اللي بيجي بسم الله الرحمن وقولوا للناس حسنا. يعني حتى بيفا خوش هبي بيجي حقا بيفا خوش يبدست هناك تخو بيدنك بك بيخمبر عليه الصلاة والسلام قوة يقل مكي دبيجي أو إنسان يقنش يقو قوتنا خوش بيجي يانجي حقا قوتنا خوش بير بيدا نبا خو بيدنك بك يعني بيدنك بك تشيتره قو أو بيفادر كيف تدنريجي بيخمبر عليه الصلاة والسلام هروا خداني عزتي دما قو بيخمبرها الري داري بيخمبرها دما قو موسى سلافن خدالي بيخمبري خدا بو موسى وهارون برايف بون فرعون أوقا كان باغي وتعداري وظلم وزورداري لبني إسرائيل كربون خدي تعالى موسى ورا قو شي قو اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهرن فرعون صار خوف شوية بطربي هرن قوتني خجير بيش دبقوا أفن صنع فقرة هنجي خوفا خدا بكيف دلي ويدا. يعني أولا إسلامي هول ده قو بيفا خوش بيفا هفقرتي بيفا قو جفاك بيقبا برحكيبا أريني دكا بيفيوي قيمة
اولا اسلامي جيرناي وما افايا دو قران بيروز اخوان دي هروها دقويتي بيغمبر دا سلافن خدا عليه ليه متواست ام ديسا كيلي كارن با ما مستا متخواست ام ناس بكن تا داويا قوتنا خدا ديسا جتا بس زماني اولي كر اورولا زماني اولي لديجي زماني نفرتو ورشكرني او ان كينداري داغو جواك هفقرتي با ويشبه بله راست سيدا يعني برسكي هجاي دما بحث بكن تايبات ناف جواكا مي سوري دقوان بقرن دست جواكا سوري وكي تيزاني جواكا كي زنجلبونا كي خواه بجوريم بيكاتين خواه هي بباوريين خواه هي يعني دما من سوري دنارن راستي ميناكا جوربوني يا دنياي يعني سوري ده او قاسك باوري لي كومبوني او قاسك نتو لي كومبوني او قاسك اولي لي كومبوني ودهمان دمي ده انفجرن ديروكا يعني ديروكا مروفاهية د سوري دي جي درگوشا شهرستانية جي جو يعني پیغمبر لي درباس بونه لي جيان کرنه باوريان جدا جدا گوله حتى انا جي ومزار وشينوارن ايجو بيروز د سوريا دي جي كي بنافو دنگ حتى ام بگرن دست ديروكي دي جين مروفاهية يعني شكفتا دو دريگو العفريني بنافو دنگ جي جو انسان نياندرتال دوی دکی دهاتی دیتن یعنی مروه زانیاری گو هاتن دیتن دناو زانسته ده هاتی خویانی کرن لورا زمانین گو د سوری ده ام بگرن دست وکی بریان هاجی مدا خویانی کرن یعنی گوهن جواکه کی اولدار سوریه باورین وی هنه جور بجور باورین وی هنه yani civakekî ew qaske bi baweriyên xwe û bi olên xwe gotiyên guhdar kirin û girêdayekî tê de heye di koka wê civaka hanê bi nav û dengê yani heta belkî tê bîra min jî zarok bûn dema me lê gotinek digot ew gotina me lê ji bo me yani wek zarok tiştekî pîroz dihat dîtin yani em li ser dihatin meşandin me li ser heta dayîkê me yani dema me zirariyek yan tiştekî ne baş dikir digot em tevin cem mele cem seyda gotinek mele ji mer digot ev ne baş e ev xerab e ev baş e em pê bawer dibûn em ser wilo mezin dibûn rastî a civaka me yî hey yani ez çima me ev mînakanî yani xwedî bandoriyekî xwe yî vê gotina han hebû di cem me de dima û me ev gotina han pîroz û em ser wilo mezin dibin lewra jî divê şoreşa guheyî şoreşekî wilo xerabûnekî pir hat çêkirin خرابونا گل سر جواکی هات شکرند همان دمی لسر خوزای لسر پرگاله و سیستم پرچبونه کی هاتین شکرند یعنی تاروماری هف بو جواکا سوری اوی کی کاری به جواکی جاره کدیم سر هف دو بینی کومی سر هف بکه انجخ به زانیار و زانست و اولداری و جواکی بدن شکرند یعنی امکارم بیجن روشنبیرین و جواکی گوام زمانه کی زانستی بیجن روشنبیر و جواکی کینه اف اولدارو و بیجن خودیان زانستا اولینه خودیان زانست باورین گودنا و جواکه دهنه او جواکا گوله گوداری دیگه او جواکا گو گوه و جواکه فری سر زمانی اولی به چی پیکاتین چی باورین خوی یعنی اولا اسلامی به خریستیانی به زردشتی بین ازیدی به و جور به جور باورین گودنا و جواکه ده انجخ جواکه وی زمانی هانی کاری به گوداری بکه کومی سر هف بکه لورا ام دیبیجن زمانین اولی رولا زلامین اولی و خطابا اولی و زمانین اولی رول کیوی پر گرنگ نوا جواک دایری هی گو جواک لی گودار دکه کاروی جواک هانی کومی سر هف بکه اجباره هم دبیجن او زمان هانی زمان کومبونه زمان گوی جواک هانی جاره کدین کومی سر هف بکه و قنجی و تشتین باش نوا جواک دی درخ جاره کدین او پرنسیب و پیوان و نرخ جواک ای هبش ای گو جواک دگینه هف دو کاریبن جاره کدین درخ اجبار مگوت دریا وی زمانی هانی ر جواک کاری گوهدار بکه و جاره کدین و جواک هانی ج خرابی خلاص بکه وی بین سر قنجیه وی بین سر جواک کی گو جاره کدین او جواک هانی بر به جواک بونا خوره به هفر کوم ببین اینجا وی زمانی هانی نوا جواک دی به مشاندن اوه رولکه و بر پرسیاریه کی تی خواستن یعنی نتنی امکارن ام بیج داخوازه کی جواکا بر پرسیاریه کی او يعني ما في واجبك ما في كل سر
اولداری و زلامین اولدار و باورین گود ناوا جواکید گو وی جواکانی خلاص بکه وی زمان گود تندی ناوا جواکید تیمشانده شخوا یا اساسی یا گرنگ اوه انو ام بیجن دریا طایبتا بیجن من سیستمین گوهنه yani hinekî beriyan ajî me daxuyanê kirin hinek sistemên guhene istiqlal dikin vê rastiya guhayê di nava civakê de biriya kê re biriya zimanên olî re lewra jî rolekî esasî got ew civakên baweriyên guhene li hemberî veya bêsekinandin û berpirsiyariya wan got vê civakê ronî bikin xelas bikin ji ber me got 14 salê got li ser Sûriyê de hatine meşandin پیواژه جور به جور در باس یعنی مرحله جور به جور گل در باس بون و سیاست جدا جدا گل سر هاتن مشانده او جواک وندابو او جواک دناوا وندابونه کی هاتن جیانی کرن او وندابون مرو کاره به زمان دینی بده خویانی کرن هاتی جریه یعنی تی خویانی کرد به جریه خودی هاتی درخستن اوه بریا که بریا وان دستلاتداری گو به زمان اولید نوا جواکی دقاش و گو خودکن اولی هاتن مشاندن اوی جواک وندا کرن ایلو راجی پشتی 14 سالا گو ام بیجن ام جی سیستم کی دستلاتدار و نجات پرست ام خلاص بون جاره که دین ام بیجن راستیا جواکا سوری به هفره ام کاری به بیکاته و باورین گو جور بجور هن بفدور جیا ام بکن انجی خویکی بریا زمان اولی و باورین گوهنه کاری به جواکا هنی خلاص بکه یعنی او ترجمه ورگرا زمان سیاسی گو نده هات فهم کرن گل سر جواکی پرجابون هاتو بو چه کرن دریا زمان اولی رو گوه سیاست و قریجیا گوان ده سلادارا سر جواکی هاتو بو مشاندن ام جاره که دن ویا سر راست بکن ام جاره که دن وی زمان تند جناوا جواکی را بکن و ام جواکی قزنج بکن جواکی پاقش بکن جوی زمانی آنه انجا دریا اول باوری گو رولکی خوی هفگرتنی گو ناوا جواکا دلیستاندن و جواکی خلاص بکه جوی دجبریا گو شر نافخوایی نی چه کرن و قرکرینی گو سر جواکا دهاتن ام خلاص بکن انجا وی زمانی هانی زمانی اولی و جواکی جوی آگری هانی بدرخستن بریا چند روزێکی بله تەبەحسا ڕۆلا زمانی ئۆلید و باندۆرا وێ لە جڤاکێ گۆجڤاک ببە جڤاکەکە هەفگرتی بەریا دو ڕۆژە سێ ڕۆژە مدیت بەشدار ببوو سەمینەرێک ئۆلا مەسیحی حاضر بوو یا ئیزیدی هەروە ئیسلامی و دبرجی و گوتی دنگی جنیجی لور بجدار بو و شخو ناس نمایا وینا که آن مجارا وی چبو جبو جواکک هفگرتی و نرخن هفبش نافبرا اولاده بکار بین تکاری وی سمیناری آن وی ندوی طول نافاروکا وی جمرا بیجی و ام چاوا کارن بوا نرخن هفبش ام بیلنگو جواکا ما جواکک هفگرتی به بهفرة جيانك هفبش به بهفرة جيانك هفبش هفجرتي به وبوك برا بهفزورة بيجين يعني از نبينم دردك ما هي كنيسة زنجيلي ويلدارت كذا آن مزقفت بي الله أكبر آن زماني عربي به آن زماني كردي به آن أولات إيزيدي به آن زردشتي به جمر نبي دردي مگو أسكاربم أزوته وك دبرا دوی دورا خود ام بفره جیان بکن لی متخواست طولو هنه کی بینی زمان راستی یعنی تشتکی هجاجی آنی زمان سیدا راستی دمام لویده که دوی پنالا هانه دوی سمینارا گوهاد داین دیمنه کی دیروکی بو مدید راستی راست دی جاره که مثلا ام دیویژن اولدار و اولین ما به یک ریزیه به یک صفحه به هفره خطابی جواکی دیکر اویا راستیه که ایرو مل لسوریه طایبت ام بیژن د روجاوا د پارێزگاha Hesekê di carekê di tarîxê de ev olana muxataba civakê bi yek xîtabê dike wekî te da xuyanê kirin xîtabe navaroka xîtabê yani aşitiya civakî û nirxên civakî ê hevbeş em karî bin civaka xwe bi hevre em jiyan bikin wekî goçawan bevdûr jiyan dikin ev sistemên guhane çawa perçebûn û zimanê tu diyê godidan meşandin
جا او زمان جنا مد بی راشتن یعنی ناوروک د چارچوبای خود وی رنگی هانه ده هاد مشاندن لی تشتین هجا ای گوتنه چبو سیدا هجا یعنی نرخین جواکی ای هبش یعنی ناوان اولاده تنی بال د ناوروکا وان سمینرین گوهاتن داین نرخین جواکی ای هبش هم قریبن خوپی بگرن و جواکا هانه جوی آلوزیا هانه جوی yani em bêjin şerên taybet ku em ziman bikin ji bo belkî bi zimanê olî tê dibêjî fitne yani tê belakirin nava civakê de yani bi zimanekî zanistî em bêjin şerê taybet bê xelaskirin ew nirxên civakê ê hevbeş nirxên civakê ê hevbeşê got karîbin rastî civaka me got em dadkevin nava civakê de ne tenê ser sistemên desthilatdarê got hatine meşandin li Sûriyê tenê yani olek girtibûn ba pêkhateyek tenê girtibûn yani em bêjin ola İslamê ji xwe ji nava ola İslamê beşek girtibûn ji nava pêkhateyên Sûriyê Ereb hatibûn girtin û sîstema gorejîma behs ser xwe dida meşandin vî rengê hanî bû lê ew nirxên civakê êdina got nava civaka me min bibînin pêkhateyên cuda cuda got hene baweriyên cuda cuda got hene ew nirxên hevbeş ê got wê civakê didin xuyanîkirin yek jê em bêjin pîvanên exlaqî yani civaka me bi sedên sala dûrî desthilatdar û pergala sistemê bi nirxên civakê xwe exlaqî bi hev hatibû jiyankirin yani kêlekekê em dibînin di aynê kolanê di aynê şareê de mizgeft heye kenîse heye her wiha baweriyên cuda îzîdî duê de jiyan dikin û pêkhateyên din jî hatine jiyankirin ev mînak hey yani em li Qamişlo jî dibînin li bajar weka Amûdê jî em dibînin Hesekê jî her wiha li Dêrikê jî em van bajarên xwe bigirin جدا جدا گو به هفر هاتنی جیان کردن یعنی نرخین اساسی ایگو هبش بیوانی می اخلاقی سنجیه یعنی او سنج و اخلاقی گو وی جواکی ریزگرتنا اولا به هفر هاتبون جیان کردن یعنی وید نوا جواک آمد مدیتی و هاتین جیان کردن یعنی یکیش نرخین هبش ابو یادن نرخین هبش ایگو ام نوا ولاتا کی دی جیان دکن ام دی بیجن ام هم ولاتین سوریه نه به هفر هاتبون جیان کردن راستی دما نوا جواکا مده ام دگوت مبهور مدگوت ام هم ولاتین وی ولاتین یعنی دما مافکی یان سازیه کی مدگوت اف سازیا وی جواکا هانینه وی ولاتی هانینه هر وها ام بجن نوا جواکی ده ریزکرتنا ج باورین وی جواکی ججناد حتی سردانی گودهاتن چیکرن و میناکا وی وان 14 ساله ده دما کنگره اسلام دموکراتیک هاتو آوا کرن ججنین ایزیدیا ججن خریستیانیا ججن باورین جدا جدا سردانا وان ججنا دهاتن کرن به افر هاتبون جیان کرنا وان ججنا جدات کرن بشینین خواب کیف خوشین خوشی یعنی جدا جدا اویا بلکه ام خوشید نوا وان دهات دیتن چاو سردانا یعنی بیجن ججن بو چالکین ایگو جدا جدا ایوان باوری هاتبو چیکرن یعنی نرخین ای هبش ایوان جواکادریا وان باوریاره مکاری بو دهاتن پاراستن لجاره کدین و سمینر ایدب اوای کی برفره هاتبو دست نشان کردن براستی و گوته تشن خوش آنین زمان جمیج ده ام لوی ولاتی آن لفا باجاری خواه ام جیانک هفبش بفدوره دجین يعني تدميزان دار كسايتك كرت قالك دوستي وي زماني عربي هبو نتوي عرب انساني مسلمان دوستو هفالي وي جي ايه مسيحي هبو وعرب جي دوستي وي كرد هبون مسيحي جي دوستي مسلمان هبون ودقالك شالاكي عند قالك ججناده مسرداني هفدود كر لي ريفبريا خسر براسي جي افايا خورتركر يعني ميناك ما مستيقظ بينا زمان هفالي ما بون دم على شجريه ده لملي شامي لملي حلبي لملي رقاي لملي ديريل لملي برآفي جا عسكريو فرده تكليه ما جاف قطبون ما انا ما هفديت و بيفيغو روش اورتبو ازاتيبو وامكاريبو كينجي امهرن جما بين جما لي بشي لشجريه تكليه ما جاف قطبون لدما ريفبريا خو سرده دوسو هفالي ما لملي رقاي يشيبون لملي منبجي لملي طبقه لملي ديري يشيبون وبشتي فان قاستشتاجي هيجي تيكليه ما جاف قطنا بونه هيجي ام
وقوتي ام الهفد برسين ام الروشة هفدود برسين هيجي ام تدبيقيه ام جهاف قطنا بنو ام جهاف قطنا بنجي جبر براستيه كي ما حاجه هفدوكر براستيه كي ما دوستاني بهفدوركر راستي جواكا ما بوش اهات وجاب ودفرد جي دفرقو ام تدجي عندكن ام ذكرنا ريفابريا خوسر قال لك خورت السر يعني بلكي ام بيجن هر يكي دوستي يهبون لي او دوستاني خورتركر بله مرو راستيه كي تيني زمان او دوستاني يجي خورتركر اجا مجارك خوش قمرود كفي تيدا مرو نافا جوجي در كفي لي دما مجب مر اريكار نابا دبي اجا مكلي كيرن با سيداي ملاباسل ملاي مزقفتا هروا بيشواي مزقفتا چاوا كارن دريا زماني اوليدا جواكي بيتر بيلقو جافدو حزبكي وبيتر هفدو بقرة او وقوتي نتو برستي ان دجمناي ببافيكا نتوا ان ببافيكا اولا جنافي هلينا بله سيدا بله يعني كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام ايه كمي مصلح اجتماعي بو يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام جواد جهان دهف وشكسيق ونعبرا وجف قط دبو يعني شركة نقباوة يعني جفد غيدين پیغمبر او دجهان دهف دو بالصلحية يعني شاوى صلح سيد الأحكام پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي ألا أدلكم على ما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وقطيعة بين اثنين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين پیغمبر بيجي عليه الصلاة والسلام بأزبيج مجورة تشتا خيراوي الميج وروجية وصدقية مسترق وبيجي يا رسول الله قلت نقابات دي كسا صلح كي نقابات دي جنوميرا دي جيرانا دي عشيرة دي دولتا القور دانا بناخو وقوتاخو وتشتاقوا دينين صندوق سيني يعني تشكنا أورتاي خدد نامين قد نقابات دي كسا خراكي يعني تواجب قدكي وجوداكي بيجا الإنسان أولدار وديندار لازم يعني شاوا وكنها مع مستبحثة فيلسوفة كر قلت مثل ماركس دبيجي الدين أفيون الشعوب إذا استغل يعني لازم دين خالص بالوجه خدي نجبو مصالح الدنيا واختاب بيجبو استغلال ومصالح دنيوي وكا أفيون وكا حشيش خراب ترى واختاب بملط خضرين و يعني دبي مشايخ بري هركسي نفساخو أصلاح بكن سيدة جامية جبرقو يعني دبي لا يغير الكثير من لم يغير نفسه الواحدة ودبي كنت ذكيا وأحاول تغيير العالم ولكن الآن لمستني الحكمة ولا أحاول سوى تغيير نفسي وقتا أز نفساخو دقيشكم بغيرين وقتا ما مست نفساخو وقتا سيدة نفساخو بغيرين هو تأثير الذهابكن أو هو تأثير الصديبكن بجاء مهي دار جو يعني حتاج موري وكا خد تعالى عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما تشجفاتها به تشرونشناها به تشعزابه تشجفين به لازم سرشي تشتابه أما أمر المعروف يعني شيرتك باش تختار لنخوشي خبكي بمقابل وبدون مقابل ومع مستل طلابي خبكي وباب الزاروكي خبكي أو آلكاريك عائلتك فقيري هجاري بلنجاز أو تصلحين نقباء ملدى بكي وكسيقو ويتشتجبو وجهي خده بكي أو ناكي خده تعالى أجركي عظيم جير ديناي يعني تدنري تبالا خو بدي چه اولي دنياي چه اولي دنياي و چه پرتوك خداي زبور به تورات به انجيل به قرآن پیروز به و هر وقت بالا دين و بالا خو بدي قوتي چه پیغمبري گوحي کو خود تعالى او شياندنا للسر قلي للسر قل تمنري هول دنقو او كاسايات تمام جافدو حزبك وكبرا وتدنا هول دنقو او تشتيقو وابهفدو في دا خورتر بك تشتيقو واجاف بلاف بك او تشتيقو ببي صداما قو حجافدو بكن هول داوي وقوات داوي قو خورتر بك جوان تشتيقو دبن صداما قو جفاك جافدو بلابه تا اني زمان مثلا دا انجيلي دا صار زماني عيسى بن مريم مثلا عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام احبوا اعداءكم وباركوا لاعينيكم وصلوا من اجل مبغضيكم يعني تدنريو بيغمبر بيجي عليه الصلاه والسلام
بيجا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على عمل إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلامة وتدنري دي سجي عيسى عليه السلام دبيجا دبي طوبى لصانع السلام فإنهم أبناء الله يدعون وتقدنوا بالاخو بدي قرآن بيروس تمنى خلي تعالى قال لك آيات قران بوهاي رنجين آنين زمان قوبيبا سادما جواق ملت جافدو حسبك مروف جافدو حسبك المروف وك براب هفدوره بيجين وقال لك جراجي ام بيجين دنيا ترى ما قشتك هذاك ورن او تشتيقو ما هفد قرن ام لي خولي در كيفن او تشتيقو ما جافدو دور بك ام شافي خولي بقرن ام جي دور بكيفن ام نهل نقول تشتك ببي سادما قو دجمناي رشي كينداري ذكرشي دناف جواكا مدى بيجي إجا أمي هرن ديسا جيبا مع موستا إبراهيم أمي برسك يدين جيبكن زماني نفرتو كينداري إيرو رود جواكي دي تشاود نرخينه راستی سیدا یعنی ام دروجا ایرو د آن کاد وی پی واجوی گونتر در باز دبن شخوا يعني سوريا تواي بشتي الوشينا رجيما بعث قوم بيجن ام درباسي صالو نيفه كيبونه دي جواكا سوري دي من رجيما بعث دي زمان تندية يعني عم شقاسي بنرخينن زمان نجات زمان نتو پرستيه بو يعني زمان قومي بون قومچي بون او قومچيا قوددان مشاندن زمان كيوي نتو پرستيه قودهاتن سر جواكا سوري لو راجي جواكا سوري من او نتو پرستيه قودهاتن مشاندن يعني قالكي زخت وقالكي ماف وقالكي نرخنوي جواكي يعني مروفانا كشيد من سيوانا قوان بيجن آزادية ده آزادية ده دنافا فتصاندنه كي هاتبو جيان كرن لو راجي شورشا سوريا شورشا آزادية مروب نافدكي وكي تيزاين ابدركتنا جواكا سوريج بو آزادية اخوة راستي دي 14 سالا قلنه كي پر بوهاجي پر گرانجي دانج بو سوريا كي آزاد بدنافا كرن سوريا كي آزاد انجخ بپارستنا نرخن جواكي وبرادكرنا ويزو زمان تندية ايگو جور بجور تيمشاندن اجا زمان تندية هر مرحلة هر بيواجوية كي تشتكي دي بيش يعني ما قلت رجيم عباس زمان نتو پرستية دي بيش قومتشية دي بيش ايرو مثلا دمينن حكومتها دمكية قوهي للشامي ده هلوشينا خي يعني دوی درجه هي صالوني وكي او قاسكي برامبري في رجيم عباس اگو بده سالا لسر جواكي هاتبو مشاندن دوی صالوني وكي او قاسكي زمانه كي تند لسر جواكي توج كريه وشت لسوريا بكاتين لسوريا الهمبري هفدو خو بتشكر الهمبري هفدو تندبونه كي دجبريه كي هاتي تشكرن يعني ام بيجن العلويان بنرن الدرزيه بنرن السنيين بنرن لك بكاتين جدا جدا باوريين بكاتين كرد بنرن عرب بنرن ارمن بنرن چرکس بنرن زمانه كي ولو تند نوا قادر گاندین هاتی شغلاندن او تندبونا هانی اشتی اف جواکا هانی گیایی لطکه خو گیایی است کی حری جور یا تدبونی لو راجعم دمینن جواکا کی او قص که پرچبونی نوا هفدو داتن چکرن امکار بنرخینن انه او زمانی گو 14 ساله گو هاتن درباس کرن میناکا ویل باکور رجالات سوریه میناکا حري بربتشعب بحمد بيكاتين خوا وكي تداخل يعني كرن ريفبريا خوسر او نرخين جواكي كرفرمي او نرخين جواكي درخستولي رولكي خوي بر هيجا ليست او جواكا جو سيستما بحث جي سيستمين جو اناتين اوا كرن دخوازوي زمان تندي بدخ شغلاندن وميناكا وي رجيما جو انا هي دخوازوي زمان اولي بدخ شغلاندن زمان اولي بخطابكي اولي تنجي ومخابن ام بيجن خطيبين جو هني ايجو دردكفن دنافا راغاندين نافا قادا راغاندين يدي في تنديه في زماني هاني ردك يعني جواكا سوري او بزنجلبونا خو ديكي جواكا كي تاني جوري كي اولي
وحتى كشتني روادك كشتني فتواش كشتني ردرتغي جو انسان يكي بكوجي تشتكي روايش بكاتي يدن وبريد نافا قادا جواكا قادر راغاندني ده برنگي برفره هاتي وفهم ترسينك جوا جواكا سوري يعني جواكا سوري برب بالشركي نافخوي در بر بالشركي جو بفي اواي هاني بردوام بفي راستي سوري شركي نافخوي وشركي برچبوني جد نشاندان يعني قاد روشه سياسي دي جي ام بنرن اويا دد خدمتا دستلاتداریان گوهانه دولتین ایگو دخواز و پرچه بکه و سوریه جبر پرچبونی و یعنی مترسینه که ولو بر بچاف دما یعنی وک ساید دما از لید نرب نوا راگاندن یعنی ام بیجن د تیویا آفرمی یا سوری دی آگو ایرو ام بیجن سر حکومت افگریدایی زمانی گو درد که زمانی تدبونی زمانی گو پرچه دکت نواجوا کده زمانی گو بر بشرکی نافخوایی بر به پرچبونی نوا سوریه چید که یعنی او زمانی گو کوم بکه او زمانی گو سوریه کی آزاد یعنی ام آوایی که دیجی بیجن گو بخو یعنی کرن سوریه کی دموکرات سوریه کی آزاد و دموکرات به همه پیکاتین خو باورین خو به هر جیان بکه مینا کاوی نمونه اویل باکو رجلاتی سوریه ده من سیستم ریفبریا خواسر اواتبو جیان کرن اف نمونه مجیان کرنه یعنی امکان و نمونه سوری گشی بدن خو یعنی کرن لی اف زمانی گو آنکا لسوریه من رژیم سوریه آگو هی تی شغلاندن زمانی پرچبونی و زمانی کی تنده و هم ترسینه کی یعنی از وکی کسایت دم از وی روشی دبینم راستی روشه کی مرتی مترسینه و مرسک روشه کی جواکی بر تنبونی ده لید باکور جولات سوریه البرانبری وجه از وجه بجم سیدا ام يعني جواكي هفقرتي بحمد بيكاتين خو باورين خو يعني مينا برنامج تي هجاج جو انا كافاد دخو يعني كرن جارك دين يعني مترسيني لسر جواكي دمينت صعبه مترسينا قول سر جواكي دي تي اف زمان قوتي شغلاندن ديمك جارك جارك دين ام اف زماني هاني ام رد بكن وام دنوا قادا جواكي دي جوا باواي كي برفرهم دبينين مش تي چكرن جواكا يعني ام بيجن هرمين باكوري سوري ويا ردك درد كيف نافا مشي خود نافا سمينيرين غوتي داين هر وكي دن نافا قادين راغانين دمين انا غوتي مشاندن لي ام دمين خطريه ويجي هي خطريه غو اف سيستما غو ولو بي اواي يعني غو سيستم وان كسايتا وان اولدارا سينوردارنا كه وان كسا در نخن سن بن برا نخ در نخن نافا جواكا او زماني تو دي شغلاندن زماني غو پرچه جواکا هانی و مترسینی لسر جواکی دمشاندن براسي جو وقتها مبداوي بو و امي هرن كليكي با ملاباس القوتنا تي داوي دفي مجارده تشد بيجي بلا سيدا جبجدار و دفي مجارده جبرجو سوريا قالك اولتي دهنا قالك عقيدتي دهنا از قوتنا كيد بيجم انه انسان واختار قاي انسانك علوي يعني بشي وكي امام الشافعي رحمه الله قدر لاكتساب القلوب اولى من اكتساب المواقف بشي جرى بيجا سيدنا علي كرم الله وجهه بيجي اذا كان اجمل ما في الورد الرحيق فاجمل ما في الدنيا صديق تلقاي انسانك شعيب بيجا الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه وريحانتي هذه الامه تلقاي انسانك مسيحي بيجا المسيح عليه السلام ولد بيجي يعني كي الذي تكيل الناس وكلك ما تلقاي انسانك يدرزي بوي بيجا سلمان من آل البيت شرف پیغمبر قوتيه تلقاي انسانك يزيدي بوي بيجا زردشت سلافي خدالي بهار بباش ناس باش باخوا يعني جوا قوتنا بيجا جبو ام هفدو بقر ام يعني باهوريا ما حموا بفوري ومفيتشتي بلاكن خوي تعالى قوتيه انما المؤمنين اخوه خوي تعالى قوتيه ولا تقولن لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا انسان يوغوسلافا كيبكي او بهور من مؤمنه ساعتها اخوش هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون قوتنا داوي تشد بيجي ما موستا راستي يعني قوتنا داوي ام بيجن ارككي ما اولدار وام بيجن كسايتن روشنبير نافا جواكي دي قوم في زبان تندية لسوريا رابكن وام جواك أخوة جوي شر تايبت خلاص بكن وام بربة أولهية وآرامية ببارك إن شاء الله أزقلكي سباسيا ودكم براسيجو لغوري درفتي وخلقها ما زنجين كر لورا دما مبداوي بو وأزقلكي سباسيا ودكم قول لما بون ميفان وخلقها ما بفا برسفي خوي قران بوها وزنجين كر
بلي بجدار نيجا ودلال طماشفاني روج آفا تي في حتاج ما بي برا قوتنا ما قوتنا خوش به حتاج ما بي قوتنا ما قوتنك براتي به لورا اش قوتنا خراب تشتك فيدا جنينة لورا بيخنبر قوتي لمتكو اجي في قوتي لتتكم بجدار هيجا ودلال بيخنبر ما بيها شارت كد بلا رب كلمة يقولها الرجل لا يلقي لها بال وهي في سخط الله تهوي به 70 خريفا في نار جهنم قوتنك تهاجتنا جاء باجار مروفت بيذا لبلي او قوتنا يا خودتانا جوي بيذا حسناك چما لوراد بيت صدما قوجفاق جف بلاذا دبي سدما قو جفاق ببا دجمني هف دبا سببا قو فتنا ياكي دناف برا جفاقا كالسيفيل دا قربكا اجا بيخنبرد بي اي خودي وي بيفي هفتي بايزي دا اقري جانمي دا ورد به بلي بجدارني جاو دلال الطمشفاني روج آفا تي في لفتري خلقا مبداوي دبا حتاني بخلقا كدن حتاني بمجارة كدن وانت خير وخوشية دبن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ساعة الله